na nduketikile kutulwa ngoni andu niwe wisi bala umete na kula wendete. Wia ni wia. Komana nake Steven Mwema kilunguni cha Wia ni Wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Karibu ndani wa kaba wakele wa kilungu cha amoka mawala me mathanguni ni umanyithio kwa ukuve amwe kati wa mauvo asu ithanguni ya Daily Nation na ithangu ya The Standard. Tuambia na Daily Nation headline yandikitwe reckless talk kana uneni wa kitumbo uneni uyu ni wa Atongoi na Atongoi ni anyanya ma President William Ruto na methitwe mayumya mauneni ma kuonania kana usakwani wa ngile na miongole na muonza notonya kwithiwa utewa uwu na umelu mayasya kana ona Ruto kula sema kuyana makoya na indi asume wetekana mekume mauneni asu pisa sio siva wambe ni muyumbe wa Baringo North Joseph Makilap na indi wakeli ni muyumbe wa Kapsaret Oscar Sudi. Wakatatu ni women rep kana muyumbe wa county ya Wajir Fatuma Jehol na indi wakana ni muyumbe wa Tiati William Kamket. Asu onde manene tendeto siya kwenda kuya usakwani wangile miongole na muonza mauvoasu ulaeta wa Eliud Lagat watakana no sioki obisini kwi iyo itina wake kwithiwa ambere kwibetanga obisini kwi matuku 16 mwi wa muonza no mwaka uwangile miongole na 5 na iwe yatakana kwi iyo no siokie obisini kwanzite kueleka kicho ndeni itina wa koti kuvya itheka kana kulea kumusiea pena ni petition ukulu na atoito kotini ni activist wikala ndesi anza onenda we say the DIJ Lagat ni wasi wa vyukusi wako obisini ginyo kunikeli kukonia kikucha Albert Ojwang udhele na indi wewetakana koti kwi iyo nwithiwe wa mokelelia kana wa munenga uthei wa kusioka obisini nondo waisie ndwe musia kusioka obisini mavwasi thangu ni ya muonza ya Daily Nation na indi tuisonga na mbe mavwangi bana yeto wito ni uloa uiti thangu ni no ya Daily Nation thangu ya Kelly page 2 vala wewetakana kana bena skando ya bilioni 9 miongo ili bao itatu kwa bathei New Jersey ndi ya America na indi bauni mandikite yuloa livoti so ndo call Palmer unethiwe avunga mbawile na indi Joao Pedro avunga ya katatu na kuikithia kana imwana sia Enzo Maresca ni sia sinda kikombe kiukwa savale wanyuki ni wekiwe mbini na hatu wa seli na hatu wa kotini au mwakashi bili ya shilingi ya ngili miongo 5 either ateno tonyi wa kuiva atwa wa yela na indi atiwa nithayo kwanza ile itaneza kueleka nginya umonde na yu mwetu uyu ni wa chief avukomea serikali na indi serikali niye kukonanwa na keku cha mwetu wake kuva chief no lianelo nindi kata ondo no kutia weyaye kana no kuende yana weyaye kabinda ka aki ende na kukulwa kwa mwetu wake na indi uso wa mwetu uyu ulani nyinya wa chief nake eta wa Susan Kirigo Rienye no tabise mwana atiye uya ndesa kwitha ye wasilingi ngili miongo 3 na mwetu wake yuwa wa na indi wesa ithia no kuende na kuthukuma na serikali ila ikukonanwa na kiku cha mwetu wake livoti sukwa withiano ni thangu ya kana na ya 5 na ndi thangu ya 3 ni alama ovo meokonya Lagat kwitha siokie obisini na indi twesisi andeni isu ndio headlines ya mathangu aswele na indi tuyambia na The Standard kwa kuve mavola me ithanguni ino twelikantheni ni thanguni ya kele ni mavomi okonia malaria kana ndetema na valafe watakana kana Kenya ni imwe kati wande nyanya cia Africa na ila sithi wesi tumeka ta ila yitawa kutatithia
witi umwe wa ndetema kwa siana nine kana newborns and the ila ingi Mwanza Kenya ya nyanya ni Nigeria, DRC, Burkina Faso, Mali, Zambia. Isu ni mwakati wa ndi ila si tumeka kutativya nza akana witi uyu wa malaria kwa siana nini ithangu isu ya keli ni bobe na mawonga myokonya koti ni withiwe waungamia Safaricom likana matuku miongole nyanya mwaka na wangile miongole na ile mwiwe 10 Safaricom ni matangazie kana bonga points ni walila mundu nawese bonga points sia simoni sia Safaricom kana iketha si thela kana expire si thela bina naende ni kwa ndiwe kotini na matuku miongole na ele mwiwe 11 mwaka ni wangile miongole na inya judge Chacha Mwita siakeu ni uvathokona miyao na kwou koti kwi kana oinge nololomele kana no CA ya Safaricom kwenda eyekia expiry kwa bonga points koti weasia bonga points ni asset ya mundu mwene ni property ya customer kwou ya ile kwenda eyekiwa kila kitwa expiry date mawasime thangu ya keli thangu ya katatu ni mawomyo konya masindano mambathi ma elembeta ya Rift Valley na indi alama ende kuya skulu ni wa Nakuru Guards High School na indi ni methiwe ma thela kuhi muthenyani wa iyo kuvano wiyo ni undo amanyiwa pa methiwe mayonanya inengo sio sia masindano mambathi na indi isusi regional na indi maketha maithi nationals kuya county ya Meru moyo twendete twilika ithangu ni akana ni alama voma ula chief aende chief uyo Martin Kariuki mwetu wake ni withiwe atuone thayo moko ni maserikali na we chief uyo wa location ya Nturukuma kuya Nanyuki thitwe aithu kwa maserikali ni miaka 12 na yu mwitu wake tina wakutua ni thayo kwa kila kufikio monde kitanesa kumanyikana akiniende na usukumi wa nyinya wake Susan Kirigo mwenda atie wea naindi wewatekana chief uyu nukani we ni serikali kananda kanene kiko kananda kanene undu uyu wa mwitu wake ku chief esane wei atie wea kana aende na wea na mwitu wake kana makulu mekula ni aende na wea kuthukuma na serikali mwitu wake nukukwata aki ithangu ya kana ya this standard tuisonga nambe ithangu ni ya katano pena maandamano matwa iwe kwi iyo ngaliko sia Liki Estate niku ngaliko nisu ya Nanyuki na ende matwa iwe nondo wa kikucha mwitu iyo na utavia Julia Wangoi na ulani nyinya wasiana ile enokuwa miaka 3 kwa uwe enende mangaliko sia matwa ise maandamano mayenda aki kwa mundu moka usu ithangu ya thantatu DIG Lagat kusioko ofisini na inde tondo ni natovya kana Lagat ni waambie kwa vetango ofisini kwa matuke 13 muhimu vitu wa Mwanza ni tina wa kukonana na kiku cha mwalimu na mwandiki wa mavoma ya mitandao kana blogger Albert Ojwang na urona thikiwe mithenya ta 10 vitu na yu Lagat wetekana no sioki ofisini kuendea na wea wake na kicho ande no itina wa activist wa ngalekosia UK na ulani Mkenya Eliud Matindi kutoa ukulio kana petition kotini ayanda Lagat yasiwe na indi ku iyo judge wa koti munene Chacha Mwita aumia utwi kana Lagat no kana abetanga ukulio osu wa kusi wa Lagat kuone kwa na Lagat koti ni waisi no asio kwa ofisini kuendelea na uthukumi na indi judge Mwita no nenganie deadline kana no nenganie mwamulo kwi Lagat na mwanene wa meya wa Kenya Dorcas Odor na nzama ya polisi ya National Police Service Commission we say the name file response tuvikia matuku miongweli na atatu we say the ni manengane response yo yulo wake
mundu nuitwa Lagat ukonanwa nacho ithangu ni isi athanthatu no bena mavwangi meokonia clinical officers maofisa mawiti ungua ngwatani oyo ya Kenya Union of Clinical Officers kuko ni matesisi kuambia mokomo muthenyani wa oni mayenda wiseithia ni mathe ni kwa mathe na alamu menamo ni serikali ithangu ya Monza musi wa pena Huduma Center Manager etwa Hussein Abdulrahman Mohamed ni wa Wajia wa Huduma Center na yu ewetekana no naye kwi matuko nyanya mwi wa Monza muyotwe wa Monza na yu ndane so kwatikana na musi wake ni withiwe waandika kana wa dhakia ukulyo kotini uyenda Douglas Kanja ola ni inspector mnene wa polisi amumelie mondwe Abdulrahman Mohamed Hussein mukuu kana ethayo nondo kufikia oyu musi wake ndwe sebalawe na ya muthia kuoneka onekie cha thini cha serikali cha biketwe ni cabinet secretary minister wa maundu ma uthukumu wa mwenende CS Geoffrey Ruku county ni ya Wajia na muthenyo usu niwo waaye na kufikia umonde ndesikie vala oye ithangu ya nyanya ni IEBC za manzao ya IEBC ligana twina za manzao ya IEBC itongwewe ni mwene kivila Erastus Edung Ethicon na yu ni makanisi ateti yulwa kunena ndeto itonya kuthoothea ithoko na oingi itonya kutuma enende mathata muno nondo ateti ingi ni methi muno ala me murengo ni wa serikali nimeonene ya muno yulwa kungea kura kana kuya kura 2027 na mwala mengale kwa ulei na muno mana sukuma serikali mayasia no nginya President Ruto ethiwe one term ku IBC ne kanisi ateti yolo wande to sia muthemba ta usu otwende na kuminia ithangu ino ya The Standard ithangu ni akenda nivo kwithia mauvo matema seo muno kwaku we mwene ndi wa kawaida nondo mauta ni maambatie mauta muthemba wa petro beteloli waambatie na silingi nyanya katono kenda mauta muthemba wa diesel maambatie na silingi nyanya katono thanthatu muonza na inde mauta mata ni maambatie na mbesa mbingi silingi kenda na katono kana na mangotele kana senti miongo thanthatu na itano na inde mauta asu maambatiu kwa lita umwe kwa ngelekanyo Mombasa mauta muthemba wa super petro metho wa silingi ya na imwe miongo nyanya na itatu na mangotole eli diesel silingi ya na imwe miongo thanthatu na nyanya na mangotole miongo itatu na indi mauta mata silingi ya na imwe miongo itano na itatu na mangotole miongo na kenda ilobi diesel kana petro ni ya na imwe miongo nyanya na thanthatu na mangotole miongo itatu na imwe diesel ni ya na imwe miongo muonza na imwe na mangotele miongo itano na nyanya na indi mauta mata ni ya na imwe miongo itano na thanthatu mangotele miongo itano na nyanya masaku wa museni wa masaku mauta muthemba wa petro ni ya na imwe miongo nyanya na thanthatu mangotele miongo itatu na inya diesel ya na imwe miongo muonza na imwe mangotele miongo thanthatu na ile mauta mata ya na imwe miongo itano na thanthatu na mangotele miongo thanthatu na imwe twathi Kitui musini wa Kitui mauta muthemba wa petro ni ya na imwe miongo nyanya na nyanya na mangotele miongo itano na nyanya diesel ya na imwe miongo muonza na itatu mangotele miongo nyanya na thanthatu na indi mauta mata ya na imwe miongo itano na nyanya na mangotele miongo nyanya na itano mwingi musini wa mwingi ya na imwe miongo nyanya na kenda na mangotele miongo ile na tano isu ni super petro diesel ya na imwe miongo muonza na inya mangotele atatu na indi ni fahamu ingi na indi mauta mata ni ya na imwe miongo itano na kenda na mangotele miongo itano na eli mutitu andei makuweni petro ya na imwe na miongo kenda na mangotele 15 diesel ya na imwe miongo muonza na itano na mangotele miongo na ile na indi mauta mata ya na imwe na miongo thanthatu mangotele miongo ina na eli na indi muthia atumine na matu ni ya na imwe miongo itano na miongo nyanya na muonza ya na imwe miongo nyanya na muonza na mangotele miongo na nyanya asite mauta ma petro diesel na yoni ya na imwe miongo muonza na ile na mangotele miongo muonza na thanthatu na indi mauta mata
kwa lita ya na miongo 5 na muonza na mangotole miongo muonza na thanthatu mavoasu meba no ethangu ni akenda ukenda kuona town ila ingi ndana usomea no wose ethangu ukesomea na indi mavoasu metumaka kwambe yo monde nginya matuku 14 mwezi twendete wa nyanya. Aya twimine ethangu ni ya The Standard actually mavoasu ni monme otumini ethangu ni ya The Standard katumini na mavo mebano ethangu ni ya 10 imeoko ni nzanzo ya mukambi pamona ndetema ya ivu kana typhoid kwa siana aende kufikia OU then wesensola ambe matuku 5 mwi uwa muonzane ikubika muthia chumwani ki nikana siana milioni 11 omwene masanze twenzanzo ya ndetema ya ivu kana typhoid conjugate vaccine aende siana inge milioni 3.5 ikasanzwa nzanzo ya measles rubella kana MR vaccine nzanzo eno ni ya mukambi aende muvya wa witi una target ya kana une silasia kana no tonya kusanza siana milioni 19 ile nzanzo eno ya typhoid na milioni 3.5 MR vaccine na indi wetekana kana siana ila sio sanzwa nzanzo eno ya MR measles mukambi ni ila sino katikati wa kuwa miei kenda na miei miongo 5 na kenda na mwalame osanzwa nzanzo eno ya kusia typhoid na alame na miei kenda ni siana yu nginya nya aya mwasu medangu ya 10 ya The Standard. Aya to the Daily Nation mavono mavuane ne ateo ala kivathukanio mongo yenda kuotevya atakwangelekanio ithangoni yakele ya Daily Nation nobe na alama uvomio kwenye scandal muvyani wa witi mewetekana kana athuko ma witi ngili 3 ni ghost workers athuko mimanzebe athuko miasu maina omanyi ona umwe wa witi aende ni katiwa ngili nyanya na maana 5 miongo monza na umwe UHC workers alama andikiwe 2020 bindani ya corona na ngili 3 mewetekana makwata musala winyinyiva silingi ngili miongo 5 kila mwe na mayaki na kilasi ne cha witi asume wetekana netando kwangelanya alama thukuma saloon alama thukuma ya wambwa carpenters na plumbers na alama thukuma ya wa kusomelia nursery schools kana ECDEs ku asu medito maiya mbesa sia mwene ndi ni kuona nyondo maondo maolosani mwithi to wiki nyete then wame yake batokaniwa serikali ni ithangu ya keli ya Daily Nation ithangu ya kana nivalama vena alama uvomio kwenye IBC kukanya ateti nene na utavya ithangu ya thandatu vena mavomio kwenye siasa Ruto allies hit back over enemy of Mount Kenya claims Gachagua Rigathi mutongo wa chama cha DCP endambukane ya miyele kwa US na ende ashawa no nethi wa yacha kana mujumbe wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri na mutongo wala ainge bunge nene mujumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wah nimo medito maitumiwa ni President Ruto kwikithia kana ni mavalania na kwananga biashara kana biashara sia enende maelembete ya Mount Kenya kuwa asuni mamusungia Gachagua mamuya usuni oneni wake utemusio na tiwo na no dhatu nondo nikuthanwa betangiwe serikalini na indi kicho ndekioka etina wa maandamano kwitha maitwa iwa male kwitha yanangwa muno male la Gachagua yethitwa iwa tambingi ni ya enende kumelembetane ya Kimani thangu ya thandatu pena mavoasu ithangu ya muonza ni alama ovo Malagat mevau na indi ithangu ya kenda ni alama ovo muvya wa kulunga mathoa mauta EPRA kwambatia mathoa mauta nini na utavya ithangu ni ya The Standard na indi mavoasu ithangu ni ya kenda Daily Nation ithangu ya 10 ni vobe na mavo alimu anene ma secondary schools na yu ni mumisio kanyo actually nimeka menda mbesa silingi bilioni 18 ila maskulu matayete ma serikali public secondary schools ile kwe na metuki ila itonyekana ondo measia skulu masomo maendea na ina mbesa isi ya imole kwa
masomo nimeotambaika ithangu ya 10 ya Daily Nation aende tuimina kana tutaminite mavo alame kwenye ula chief wa kuyana nyuki mwitu wake ono waiwe kwanzie kanona atiwe ni thayo kwanzie te kueleka methangu ni ya 10 na ende bane mawete kana postmortem uthenzi waile kwitha wiki kwa muthenya wa iyo na ende ndunekwa netina wa andu ba musi kwase no nginya obisa omwe wa muvea wa uthuima uthukumi wa mobisa ma polisi aipoa ethi wevone kenda uthenzi utwaiwe na ende twimina be mavo menenge tuwito mama thau na nusio ngautebya mo ithangu ni ya 35 ithangu ya 35 yewa ya Daily Nation ni no Chelsea's Iceman Palmer puts the chill on PSG in Club World Cup final. Aindi nulikana kui final inatha kwa wachuma tuku ya club FIFA Club World Cup 2025 aindi ni naye katikati wa timu wande ya England Chelsea na alani mwa sindima kikombe cha UEFA Conference League na aindi na sindima Champions League alani PSG kuma France na aindi finals isu 90% ya mafans mamovela kana twasi kilungu cha miongo kenda yulwa yana kina kwa tamba ukilavu cha PSG no mafans ma Chelsea wakani kwa tena no tamba naongamite na Chelsea ende mafans yalangi on the bana ya against Chelsea ende Chelsea yona niya ukumbao na kutandika kukuthia PSG mbao itatu matekulile kendo PSG medetwe maitha ukanesa ndene wa mathau aya makathinga timu mbinge muno kwanza timu cia England PSG medetwe mayiko na muno makakuna Man City makakuna Liverpool makakuna Aston Villa katika tu love ingene kuya Spain makakuna Madrid makakuna Inter kwa mane kwa ati waka na umeosinda ikombe ki ende Chelsea ya matabia bado muno ivi ni vitu esotha uka finals ivi sia UEFA kana club FIFA Club World Cup nondo 2021 yetu asindie tuithoka na Palmeiras ya Brazil twama visinda 2-1 no tusinde kikombe gicha 2025 na mama kuthi yambao itatu kwa they mudhauki wa England kimwana kinini Cole Palmer avunga mbao ile na ende mudhauki mweu wa klabu kicha Chelsea Joao Pedro avunga mbao ya katatu na kuikilekana imwana sia coach Enzo Maresca ni sia sinda kikombe kiu cha FIFA Club World Cup 2025 na ende maovo matanaye na moyo muno kwa mashabiki muno lavuta Man United na Arsenal na ithangu ya 34 nevo maovo meo kwenye CHAN 2024 likana CHAN 2024 yale kwitha yatha ukiwa mwaka mwitu indi ya selewa yetha kwa mwaka uyu ni ndi ya Kenya, Uganda na Tanzania nioma kwitha mayala nya mathao ayama Africa ma CHAN na indi Murkomen CS wa Interior nuye kithisi mashabiki onde usesei mathao asuma mbeya matuko ele nginya matuko 30 moyo twendete wa nyanya kwa uma wasuma mathao no wisomye tango nesu ya Daily Nation twibika bau theni wa ukunikilitwa mathango niona ni saa ile andateke mwe na etina mandateka itembi ngitwitha tuyoka no kava wa muthia wa kilungu cha amuka pala tukwithwa na MCA munyuve wodeni ya Thange county ya Makueni Mheshimiwa Eric Gatumo twinane se yolwa kuivwa kwa enende alama akonikie etina wa mauta kuiteka kwa ya Thange malika meondani malika mboseni na mete ukuno munene muno kwa enende aende court ni mwithi wo yumia mwamulo maivwe ni muvia wa Kenya Pipeline KPC aende 3.8 billion nisio court ya isi sievwe naende sievwa ni muvia osu wa Kenya Pipeline tukalivasa nenzio kebete